bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule ihamba labafundisi bami ababili mina ngumfundisi uEsindlovu abafundisi bami ababili umfundisi uMpofu lo mfundisi uMpofu CK lo OP thanda bana basamukele kuhlelo namhlanje. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyamukelana njalo kule iviki lapho sizwa khona ubunandi bokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angasenzela umusa nxa siya kufunda ndawonye mfundisi OP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga balaleli, singakangena endabeni yethu sikhuluma ngendaba zezimuli kona lamaviki kusukela amaviki adlulileyo aphelileyo sikhuluma ngendaba yemuli. Namhlanje sikhangele imuli lezi ezihlanganisiweyo. Themba kuzazwakala kuhle bafundisi esikukhulumayo. Ngesilungu kuthiwa i-blended kumbe blending families. Ngikhangela kakhulu blending ngoba mbona ni into eqhubekayo. Ungasonto eyenzakala ngosuku olulodwa iphele. Nxa lithanda balaleli ukuthi lisithinte nombolo zocingo 0718 444 196 ngolombuzo lokwengeza kumbe ufuna ubana uthole ugwalo Steps to Christ kumbe When God Said Remember zikhona zombili siyakunika mahala kungela mbadalo. Bafundisi kasikhangeleni indaba yethu. Singakayikhangeli indaba yalamhlanje bafundisi indaba le ikhuluma ngokuthi sikhuluma ngokuthi umtshado angithi kuthiwa abantu abehlukaniswe yikufa kunjalo licebo likaNkulunkulu kodwa ke ngenhlanhlembi kuyachitheka. Okunye kuchithwa yikufa okunye ngezinye izizathu ezithize ezenzakala empilweni zabantu. Nxa sekuchithekile ke sichilo ngabona kwesinye isifundo ukuthi abanye batsha kumele baqhubeke ngempilo kumbe usufelwe kodwa umutsha ulabantwana kulwana umtshado lalwana ulabantwana. Nxa sesisiza lapha sizohlanganisa imulile yokuthiwa i-blended kumbe blending family ehlanganiswayo. IBhayibhili kukhona yini elingasincedisa ngakho ukuthi kuyini okumele sikuqaphele okungasiphathisa. Ngiyakwazi ukuthi ezinye izimuli zona lezo kuba nzima sibili abanye kwehlule abanye lanxa behlezi kuleziphithiphithi kodwa ke kubakhona abanye abakwenza kuphose kufike ekuphumeleleni. Mfundisi ke siyabonga mfundisi, njengobana ke utshilo ukuthi ngokwecebo likaNkulunkulu kakula zimfa kakula lezi ezinye izizathu ezenza ukuthi abantu behlukane ngaka silalo lolu hlupho kodwa kanje ukuthi siphila phakathi kwakho. So sizananzelela ukuthi kudingakala izinto ezithize lapha ukuze sincedise imuli leyo ukuthi iqhubekele phambili. So sizafunda lapha kuZaga 3 ngikhangele kakhulu ivesi ngelika 13 usiya ku 15 ngizafunda ke masinyane. Ithi yona ubusisiwe umuntu ofumana ukuhlakanipha lozuza ukuqedisisa ngoba ukuhlakanipha kuyaveza okunengi kule siliva lenzuzo enkulu kule golide. Ngamazwi amafitshane lapha mfundisi ukuze imuli le esithi blending ngolimi lwemzini kumbe i-blended family eqhubekelayo ukuthi inamathelane ngemva kokufelwa engxenye ngemva kwezinye izizathu kokwehlukana ukuze imuli le inxase kube lokuthathana kakutsha kudingakala ukuhlakanipha lokuqedisisa ngoba omunye uzabe ebe labantwana emtshadweni wakhe wakuqala kubuye ngapha futhi emtshadweni lo osukhona kube labantwana futhi. So kuba kuhleke ukuthi abazali bobabili babe lokuhlakanipha ukuncedisa ukuthi abantwana labana bomtshado wakuqala labantwana lawo omtshado osukhona bazwanane bangenelane bananzelela ukuthi imuli le isibunjwa ngalindlela bafunde ukuphila ndawo. Ungasincedisa ukuthi khona ukuhlakanipha kutsho kuyini okumele bakwenze sibili. Ngibonani kulomcijo khona apho ungasincedisa ukuthi kabahlale phansi bavumelane. Siyabonga mfundisi. Okuqhakathekileyo ukuthi bona bobabili kabahlale phansi bavumelane ngabantwana nxa kade belabantwana ngale babuye futhi bavumelane la ngabantwana abazakuba labo. Babe sebekuvumelana ukuthi sizakwenza njani ukuze imuli yethu iqhubekele phambili indawonye. Bangacabanga ukuthi kuzahamba nje. Akusoze kuzihambele kwehlula
nxa liqale lilonke kunjani kungakanani ke omunye ubuya la ehudula wakho umthwalo ngale lomunye ubuye ehudelela kisaka kumele sivumela ukuthi siza kubamba njani kunjani njalo khona lapho sike sakuthinta ukuthi kabalandeli iprocess zonke bangajahi kwesinye isikhathi abanye bayafuqwa zinkanuko bagcine besenza izinqumo bengazange bakhuluma ukuthi bakhangeleleni emtchadweni abangena kuwo but kuhle ukuthi ubaba athi ukuthi ngikhangelele lokho lo mama athi ukuthi ngikhangelele lokho abantwana ngento zonke nje ezempilo babe sebevumelana kuba kuhle nxa kunjalo siyabonga kuyini okunye okuqhakathekileyo kulezi imuli mbona kunenge kumele sikuthinte siyabonga okwesibili esingakuthinta laphana ukuthi abantu kabavumelane kumbe bavumele iprocess yokukhala okuthiwa yimourning ungafunda eBhayibhelini lapha sifunda ngoDavid ku2 Samuel chapter 12 ngafunda uverse 15 usiya ku25 ngizathinta u16 ithi yona uDavid wamncenga uNkulunkulu ngomntwana uDavid wazila ukudla wangena walala emhlabathini ubusuku bonke lapha sithola uDavid ekhathazekile ekhala ngokugula komntana so abantu laba nxa behlangana babe belahlekelwe ngenye umunye ufelwe kumbe ngezinye izizathu ulahlekelwe ngumtchado wakhe so kungathiwa ayikhohlwa lokhuyana baba ufosa umuntu ohlidumela omunye kusasa akakube lokuthi ukuthatha ithuba lakho ngoba futhi umuntu nxa isanda kufelwa kwesinye isikhathi ukunakana kwakhe uphinde ngabone ezinye izinto kahluzi kahle izinto so kuhle ukuthi iprocess naleyana yokukhala iphiwe ithuba ukwenza ukuthi umuntu ingqondo yakhe ibuyele kuhle anakane kuhle kungagijinywa bazabuza abalaleli imfundiso ukuthi lithuba linganani anti abantu kwesikhathi umuntu uyathe evela khona ngale libeka ifotsholo sevele sekhangela omunye ikakhulu baba kakhulu abaphuzi ubekwa amafotsholo sevele sekhangela omunye selaye ithuba ke ngeke sibeke ukuthi inyanga ezingaka kodwa ke abantu angithi bakhala okuchiyeneyo abanye bayathatha isikhathi abanye bayaphangisa kodwa kufanele ukuthi umuntu la akukhangele kuhle futhi adinga ukuncediswa ngabanye bambonisa angazenzeli yedwa ngoba kwesinye isikhathi abanye bayakubona ukuthi engcenya ukwaqeda ukukhala usadinga ukuthi ube lesikhathi so njalo futhi abantu laba even behlangene sebehlangene bebabili kwesinye isikhathi kuyenzakala futhi ukuthi omunye abe lokho ekhumbula kwakudala futhi kumele bavumelane khonapho ukuthi hayi engathi ngenxa usukhumbula kwakudala ukuthi mina ngenzi kuhle kumele babekezelelane ukuthi konke lokhana kuze kunjani kuphele okuyinto lokhana abadlule kokuqala mfundisi ukukhala ngiyakwazi ukuthi kumele siphushe indaba kodwa ngamafitshane kuyabe phela nxa kuyikuthi umkakho belilonke iqiniso nxa kade liphila kahle nxa kungachitheka ngezinye izindlela kube lokunye okwenzakalayo kulemfanekiso kulezinto ezikukhumbuzayo kulezindawo kunjalo elake lafika nxa kulabantwana khona ungakhangela unye umntwana sibili engathi ufuzile umntwana kuyakukhumbuza khonapho manje inxa kuyabuyela ukuthi ukhala yikho sesikhona lapha ukubekezelelana ukuthi lingathi even selichadile lini lwana besithi hey kodwa ngaye ngikhumbula usazibani sake safika endaweni ethile ungathi uyakuthule wena uyahlolela kuyenzakala izinto kunjalo iprocess sibili ende kakhulu edinga ukubekezelelwa ukuthi lokuzwanana isokuqhathekile kakhulu angakhutha kuyizisibongo salapha ekhona uqala kuyenzakala futhi ngoba kuyabe sephila iminyaka leminyaka lo muntu lwana so yikho sithi na kumele kube lokubekezelelana abantu baphana isikhathi sokukhala kodwa kudinga yini lokuthi la engqondweni lwana zame ukuthiwa iacceptance ukugqibela ukuthi amukele ukuthi into lesiyenzake so kumele la enza umzamo ukuthi akugqibele futhi angakhompei ukuthi ngawo umkami uyaphila kodwa wena usuchadile thina sokusiba lohlupho futhi khonapho so zama ukuthi wamukele ukuthi sokwenzakele sokumele uye phambili kuqhakathekile bafundisa indaba lenyayizwe ukuthi inzima ifuna isikhathi eside mfundisi Mpofu siyabonga mfundisi ungasithathela khonapho ukuthi wakha njani ulomuntu obuya ngale lapha vela khona ulento zakhe lawe lento zakho kwakheka njani ngikhuluma ngemfanekiso la so ukuthi imfanekiso uyidabule uyikhiphe ingabi khona angithi ungene kuleyo kodwa ngizama ukuthi nxa sikukhuluma sikucaba ngemva kwengqondo zethu ukuthi into esikhuluma ngayo into enjani kunjani qhubeka mfundisi ngiyabonga mfundisi sizafunda lapha kwabaseFilipi isahluko sesibili amavesi amabili akuqala verse 1 lo verse 2 ithi yona ke ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu uba kukhona ukukhuthaza kothando
uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondonye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo nye, lokuqonda kunye. Njengoba ke sebehlangene lapha ke sokumele babumbe imuli inye. Ukuze kwenzakale lokho, uthando lwabo sokumele lufike lapho abazabe bethengisana ukuthi lapha ke siyathandana, ngoba uthando isikhathi eziningi mfundisi lwenza ukhohlwe amanxiba izolo. Kodwa ke lungasilela lolo thando ke kwesisikhathi kulapho okusuka khona umunye akhumbule lokuyana. So singaba lengqondonye futhi ukuthi izinto zethu sihlela sibonisane, omunye ke kungamfikela osokumfikeleke ungaze wamkhalimela. So kumele ukuthi umncedise kuhle futhi ngani ngothando lokubekezelelana. Kuyagcina ekucineni kwakhona konke kuphuma imuli yinye elenjongo yinye. Siyabonga mfundisi. lapha. Kodwa ke asivume mfundisi ukuthi asonto elula. Ayisonto elula. Singakhuluma thina lapha abasilaleleyo abalaleli bekulezo ndawo asonto elula, kodwa ngizwe ukuthi kabazimisele. Kunjalo. Ukuthi bakwakhe khona okuyini. Kunjalo mfundisi. Lokhu yikukhuthaza futhi kuKristu Jesu. NgoJesu ingaba imuli eloNkulunkulu phakathi baza kukwenelisa. Siyabonga OP. Siyabonga. Okunye njalo laphana okuqhathekileyo esukuthola kwabaseFesu 5 ivesi 21 sisiya ku33. Bazayifunda abalaleli. Kuthiwa lapha qinisa nini umtchado wenu. Ngoba kwesinye isikhathi umtchado onjengawona lo kuthiwa iblending family ulengozi yokuxabana futhi maybe ngenxa yabantwana ezikhathini eziningi engcenye ubaba lo mama bayabethandana kodwa kuba lama conflicts ebantwaneni ethi umntwana othi kana uzodinga ngithi ugcina sokusiba lento ezinjalo. Kodwa lapha sibona ukuthi uEphesians uyasilaya ukuthi sizehlise omunye komunye. Ithi yona amadoda athanda omkabo, omama kabazehlise. Kungaba lothando umtchado ethi uqinise. Njalo abantwana sibaphathe ngendlela efaneleyo kumbe elinganayo, sibatshengisa uthando bonke. Njalo ubaba lo mama bangavumi futhi ukuthi abantwana babaxabanise. Kwenye isikhathi abantwana babaxabanisa, abanye bagcine besehlukana. Uthi aphathi mina umkami ngangimthanda kodwa ngenxa yabantwana kuyavama ukuthi njalo. Kodwa umtchado ungaqina, bona bathandane babambane. Kuba ukuthi bancedise abantwana labo ukuthi babambane kube imuli eyodwa. So lapha kuhlangana bona abathathanayo. Kumele babambane. Babambanise futhi abantwana. Kunjalo. Angazi ukuthi into elule ungakanani kulula sikukhuluma kodwa process yiko lapha sithi na blending. Process asonto eyenzakala ngezinyanga ezindutshwana but into ethatha isikhathi. Kodwa ngokulandela amanyathelo la ngokukhuleka uNkulunkulu angancedisa. Ezikhathini eziningi ukuthi kwesinye isikhathi kuyeqiwa amanye amanyathelo ngezizathu ezithiyethiyene, kodwa singalandela amanyathelo ngapha sithandaza inkosi yasenzela umusa. Ngibona abantu bafundisa kuba nzima abantwaneni abangani bancane. Kodwa nxa abantwana sebebakhulu belemizi yabo kuba lula, kodwa nxa bengabantwana abadinga ukufunda badinga ukuncediswa kuba ngani kunzinyana. Ikakhulu kungafika esigabeni anti lapha sikhuluma ngemuli leyo sokuthi step anti siyotha step children ngesilungu, step parents, step father, step mother. Kade esintwini sasingelakho akula muntu oyistep esintwini ngubaba ngumama. Khonapho mbona kumele sifunde into enhle kakhulu esintwini ukuthi abantu laba akungabi lobandlululo, kungacaci ukuthi laba ngabami laba ngabakamama, akungacaci labantwana kabatrainwe that way. Singakukopa esintwini ngoba lokho kuhle kakhulu. Kuhle kakhulu mfundisi. Kade sikule ndaba edumayo sikhuluma sinje ebuhlungu abantu bakhulumisana ngayo lapho u-step mother obulele khona umntana wendoda wamchaya wambulala. Umbuzo ukuthi owakhe owamthwala 9 months bengamenza njalo yini. Yanti yabona ukuthi into enganinzi nyanyana. Singabancedisa njani abantwana abavela khona lapho emtchadweni onjalo enxa yokufafelwe, enxa yobaba lo mama bafike bangazwana behlukana. Abantwana babezibuza phela nxa kuyikufa baye lokho besithi ubaba kade kwathi kwenzakalani, kanti inkosi indaba wavumela ubaba wafa. Nxa kuyikuthi behlukene uyabe bengazi ubaba lo mama baqaba babangani, bona ngeke bakungene kodwa kuyabalimaza. Bangancediswa njani abantwana mfundisi CK? Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha kuMathewu 18 ivesi ngelika 1 siye kumakweli ka6 kodwa angizi ukuwafunda wonke. Yathinte ngamafitshane. Ngizawathinta ngamafitshane lapha ke sinanzelela ukuthi
uJesu lapha wayelabafundi bakhe abali12 phakathi kwabo bona bebangisana ukuthi omkhulu ngubani. iBhayibheli bese lisithi ke wasebiza umntwana. Uthe nxa esebize umntwana weza kuye wasesithi ke lo ozaba lengqondo enjengomntwana nguye oza kuba mkhulu. Ngilanda ingqondo ukuthi abantwana ikakhulu nxa besesebancinyane mfundisi bayafundiseka. Yikho ubona izolo esintwini sasikwazi ukuthi kulo baba kulo mama kungela lokho kwama-step esikubizayo lokho. Umntwana ubuhle bakhe angafundiswa esesemncinyana nje ukuthi wazigoqwa sesemanzi. Umntwentwe uhlaba usamila. Bangafundiswa besesebancinyane abazali babafundisa ukuthi lo ngubaba lo ngumama. Nxa kulabanye abantwana ababuyileyo ngale bathi lo ngudadewenu lo ngumfowenu. Uzananzela ukuthi abantwana kulula ukuthi bakwamukele khona lokho. Bangakwamukela bakhule bekubambile babone futhi emulini lapha ngikhaya kuphilwa ngaleyo ndlela. Abantwana bayafunda masinyane bayabamba masinyane. Mfundisi ngizwana ukuthi abazali kababambani kakhulu bese bebamba abantwana. Bese bamba abantwana. Bona abantu bangakuyekela ukuthi kuzazenzakalela kuzahlupha. Kababambana abazali bavumelana ukuthi lapha ekhaya kuphilwa kanje. Kunjalo. Kube njalo. Lempilo yabo futhi ibe isibonelo ngoba abantwana kakhulu bafunda ngokubona. Kwenzakalani ke ubaba ngathola ukuthi umama bakhe abantwana kabaphathi kahle? Lapho ke sokudinga futhi lokhane state na teamwork. Ukuthi ungabe lokukhombana ngeminwe futhi. Sokumele kuhlalwe phansi. Kukhunjuzwana ngithi state nabantu laba kumele bavele beqale bavumelane. Esivumelwaneni sabasenzayo okunye vele kumele bakhulume ngakho kakhulu ngabantwana. Sokumele kuhlalwe phansi ukuthi but lapha kungathi kulento enjani engahambi kuhle. Kuxoxiswane kuboniswane ngoba abantwana laba akakumelanga ukuthi kumbe ngabomfazi baze bezwe ukuthi thina lapha ngathi ayisikho ngikhaya la. Kumbe ngabendoda laba kumelanga baze bezwe ukuthi lapha ngathi ayisikho ngikhaya. Kungaba njalo vele akusaphile kuhle. So kumele ukuthi abantu labo ikakhulu baba lo mama bahlale babambane. Kungakhanyi ukuthi kulomkhandlo phakathi kwabo kumbe kungabi lomkhandlo phakathi kwabo ogcina ubonwa ngabantwana. Kuyagcina kusenza ukuthi abantwana labo labana bakababa bayisayidini kababa abakamama bayisayidini kababa. So kumele kuhlalwe phansi kulungiswe kuhle. Engqinise okungahle kuhlanganela lokho esifuna ukukhuluma ngakho ukuthi kumele babe la skills awe conflict resolution ukuthi bakwanise ukulungisa nxa sokonakele. Ngoba vele even singakakhulumi ngama blending families la imuli yonke vele kukhona lapha ukuxatshanwa khona. Ngoba kakuchadanga abantu abazingilo sike sakuthinta. So kufanele ukuthi vele imuli yonke ibe lendlela yokulungisa inhlupho. Kungazange kube lokuxatshana lokulwa kumbe lobudlwangudlwanga. Kodwa kawucabanga yini mfundisi ngiyabona isikhathi sami siyambalekela. Kawucabanga yini ukuthi umuntu oqhakathekileyo oyisihluthulelo sento lezi ngumama. Ngizakutshela ukuthi ngitsho ngani. Ngabe ngabantwana abasafunda esikolo. Imali asoziphuma uma engafuni. Kunjalo. Umama nguye ophakululela abantwana. Kakhulu. Konke khona kukhanya sikukhulumayo umama nguye angisho ukuthi ubaba kangabi khona. Kodwa ngibona ngazathi kubo baba nxa kululu kwamukela abantwana bakamama. Kodwa kumama kuba lukhulu. Ngikhumbula umunye umuntu othi kuthiwa umama nguye olendosele enkulu unumber 2 nguyolandela uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye olendosele enkulu kulazo. Kodwa emhlabeni la olendosele enkulu ngumama. So la khona apha kuma blending families umama ulendosela sibili yokuthi abantwana baphathwe ngendlela elinganayo bonke. So baba nxa esakhuluma lo mama lo bekhombisana. Umama kakhombe ubaba aphinda akhombe labantwana bakhe. Indaba kunjalo mfundisi. Kumbe nxa abanye nxa esangene safune kuthiwa ukucampaign uthiwa. Ukucampaign. Uyabe abantwana sibile ekhaya bathanda. Yabe supposed inhlanza amawena. Athi nxa esengene wahlala esihlalweni lapha nathi lapha kuqalwa la. Athi ndilande wena ndilanda abantwana. But kungaba njalo la akusahambi vele. Enye ingozi enkulu mfundisi ukuthi obaba bangakunanzelela lokhu bajayele ukuthula. Ethi hayi kuzalunga. Mina ngicabanga ukuthi okuhle ukuthi omunye angabona ukuthi lapha ke sokukakula kuphathwa kuhle kwabantwana. Kakuhle kuhlalwe phansi bangakhulumele ebantwaneni. Kabahle bahlale phansi bakulungise masinyane kungakawonakali. Ngibona ngathi sesingenile endabeni yokuthi kukuvunyelwa abantwana bakhuzwa njalo. Kakhulu. Ungatsho ngomafitshane. Siyabonga ke. So ke abantwana ke kumele bakhuzwe mfundisi. Ngoba abantwana bangayekela ukukhuzwa akusoze kube lomthetho lapha ekhaya. Kabasoze babe ngoba iBhayibheli ungafunda kuZaga ngo13 ivesi ngelika 14 liyasikhuthaza ngokukhuzwa kwabantwana.
Lize lithi lona ke umntwana kumele akhuliswe ngendlela kumele akhule ngayo ukuze nxa esekhulile angazange aphuma kanjani kuyo. Abantwana bangabonakala ukuthi kukhona okungahambi kuhle ke kasibahlalele phansi ubaba nomama sibaqondise sibatshengisa indlela. Uzabona ukuthi bangabona ukuthi ubaba nomama babambene even lanxa kuyimuli ejwayela eblendayo naliyana ekucineni kuyabugcina kuphumile. Siyabonga ayisikhathi sesingani silomhawu kodwa khonapho kungabi lokho ukuthi nxa kuphambanise abakababa umama uba lukhuni kakhulu yayide siyakho ukuthi ukubalansana njani kungathi ungaphambanisa abakhe sebeyekelo hayi bese ukuthathiswa zolulamahlamvu bakhathwe ngolulamahlamvu kungaba njalo futhi kuyahlupha. So abantwana nxa bekhuzwa kabakhuzwe ngendlela elingana angifuni ukuthi ngithi elinganayo futhi ngoba umuntu angangangizwa kuhle kodwa kabakhuzwe ngendlela yokuthi kungabandlululo. Lokho sikukhuluma mfundisi kuyenzakala kwezimuli izilutshwana kodwa lapho uzutshelwe khona phela umntwana lo asonina kuhle kukhaya uyabungakwazi ukuthi bakwazi bakhona bakubamba kuhle ukuthi uyabungakwazi ukuthi asomntanakhe uzuzwe ngabantu ngoba babephathwa ngendlela efananayo elabandlululo kodwa kwezindawo hlubona lapha abantu ababegqoke ngayo kuhle kube lo mahluko labana bathengelwa kungcono ababathengelwa kungani kwakuqedakala indaba engazathi iyakhathaza. Ake sibambeni ngani isikhathi sesihambile kuyini okunye okungenzakala okungancedisa iBhayibheli isincedisa njani uqinisa ubudlelwano lobo mfundisi? Mhlawumbe singakhaya uGalatians 6 verse 2 esikhuthazayo lapho ukuthi imuli le iyadinga isupport evela kuNkulunkulu la kwezinye imuli. So lapha sifunda ukuthi imuli le kufanele ukuthi idale ubungane lezinye imuli ibe siqinisa ubudlelwano loNkulunkulu ngoba iBhayibheli kuMateyu 6 verse 33 ithi funani kuqala umbuso wezulu lokulunga kwakhe kukhona lezi ezinye izinto ziyakulandela. So sifunda ukuthi imuli le ukuze abantu laba bonke bathambe inhliziyo zabo badinga umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ungekho akula muntu ongagobela intando yomuntu. So imuli le kumele yeyame kuThixo njalo idinge ubungane kwezinye imuli ukuze iphile ngokuthokoza. Mfundisi kumbe ngithi bafundisi sigamelane sonke le izihlobo kwesinye isikhathi ziyadonsela abantwana ngapha labangane abanye abantu abaphandle kwalomtshaya abantu abaletha abantu abandawonye kodwa kulabanye abantu ababadonsayo umama wenu uyenza njani uhamba udlile yini isikolo uniform yakhe konke khona okhana umntwana azakuqinisa sebona ukuthi sesiba letshefu ayithethe phandle kungancediswa njani bona abantu ukuthi umphakathi nxa ungasehluka ukuncedisa kodwa njengoba besizwe ngeke siyabancedisa kodwa ngisho ukuthi napha abantu abangenela phandle laba abantu ababili singabancedisa njani ukuthi abantu abaphandle laba bangabumba into yabo kodwa kube labantu abaphandle abadonsa abantwana bebatshelele eceleni. Mina mbona ngazani konke lokhu kunqotshwa luthando mfundisi. Ababili laba njengoba ke sichilo lemuli le ingatshengisa uthando olugcweleyo ebantwaneni babatshengise futhi ukuthi ngikhaya umthetho wangikhaya yilowo bebathanda bephila khona okuthando kuyanqoba konke khona lokho kungabi khona lokudonselana. Yikho uJohn chapter 13 ivesi ngelika 34 lo 35 uthi ngilinika umthetho omutsha kubana ke lithandane njengalokho mina ngisenza njani ngilithanda. So imuli yena leyo abazali lezihlobo ngaze bafuna ukungenela nxa lapha ekhaya kulothando lapha uyabuthola ukuthi uthando luyavalela yonke into lubiye kungabi khona ukudonsela eceleni abantwana. Ngeyindlela mfundisi sibona akumelanga bavume bangavume ukuthi lokho siya khona phana futhi ukuthi umnakano weBhayibheli womtshado ukuthi kabasebabili kodwa sebenjani sebemunye bangalandela khonokho kube lothando njengoba umfundisi wami sitho lapha kuyahamba kuhle. Lokho ukuthi babeke umthetho mfundisi ukuthi wabantwana kabathatha umthetho wabo wangekhaya kungabi le ndonsela singavumi ukuthi abantu abaphandle basixabanise. Kumele sigqibe abafundisi ngamafitshane singathini ama-points ethu okugcina singayigqiba isikhathi sesiphelile siyisomele sigoqa. Siyabonga mfundisi ukuba lemuli eyiblending kumbe eyiblended kudinga ukuhlakanipha kudinga uthando lokuqedisisa. Siyabonga. Okunye okudingakalayo ukubekezelelana akusoze kuyenzakale ngesikhathi esifitshane kuyathatha isikhathi iprocess okumele ukuthi kube lokubekezelelana lokuxolelana lokuthandaza lokweyama ezwini likaNkulunkulu iBhayibheli kungaba njalo ngomusa kaThixo imuli enjalo ingaphila ngentokozo. Balaleli indaba elikhulu enzima kodwa ngiyakholwa ukuthi njengomphakathi lathi njengebandla
sibasekele abanjalo abalemuli ezinjalo. Inkosi sibusise ibe lathi sidibane kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.